Maya payabak po. Idaon tayo po yung misa ngayon para king Thanksgiving dari Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family. Para king special intentions dari Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana. Pakipangadi tala naman ding kaladwa dari Mary Lou Sanchez, death anniversary. Nicholas Kiambao, 40 days. Among Pax Lansang, Among Aris de la Cruz, Among Pedro Puno, Among Felipe Manalang, Among Pedro Jaime, Among Jose Narciso, Among Emilio Tuanyo, Among Teodulfo Tantenco, Among Rustico Cuevas, Among Leonard Flores, Among Elmer Simbulan, Leonor, Nolly Sr., Edwin, Aurora, Roman Louie, Juanita, Segundina, Javier, at Dingmaldang Kaladwo, Kim Purgatorio. Talakad tamo po.
king lagyo ning ipampo ning anak, kampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing dugot ning Dios, sa ting sala, ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Pakamalan kong kapatid, abiyabi tayang pagmasusyan iting banal na Eukaristiya, kabang mamuntamo, king kekatang pakamalan na Hindu, ing Birhen ning Lourdes, at yatad tayo king tutuking parokya ng San Pedro kalungsod. Kaniting misa, kilalanan tala rin kekatamong kayadwanan, king pamagdebusyon, yang pangtalang miyag nalagnan. Abe-habe tamo naman sang manalangin para king kaligtasan ning balang metong, kening paratang manwandang super typhoon, king sana ilisyane at ipaglualo na kataning luwan na Hindu, iligtas king nanumang kapahamakan. Batangan pong maging karapat dapat si siyan tala pa at panyawad talang kapatawaran ding kekatang kasalanan. Ikang memili kang Maria, ban maging induning anak mo'y batpa, king kamumulan, Ginu pakalulu. Gino, pakalulu. Ikang bait ng Maria, ketiking yatu, ban miat pusya ing tao, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ikang linilong kang Maria, king pamangaglina, king anak ning Dios, ban matupad ing pangako ning Ginu pakalulu. Gino, pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamot, king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biyalanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkalub mo ka rin kaya kang alipan ning pasabing tula ning masanting pamisip at pamikakatawan, king kapamilatan ding panalangin ning Nuana Virgen Maria, ing Birhen ning Lourdes, mabiyasa kay sanang marap, kari kasalukuyan na kalungkutan, banmiras kami king tulang alanangga. Itingan puadwan mi king kapamilatan ning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo king kametong aning banal na Espiritu, Dios manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kukomustan kula ri Priscilla at Aquila, aketambayan ko king kasuywan kang Kristo Jesus. Mipili king panganib ing biera, alang-alang kanako. Maragul ko utang alub karela, at emo ako. Nune pati na ring sablang iglesia ring pagano. Ikomustayo ko naman, king iglesyang mipupulong, king balera. Komustaya naman, ing pakamalan kong kakaluguran, ay ifeneto, ing minunang diling meniwala kang Kristo, king probinsya ning Asya. Komustaya naman ni Maria, amegobrang ema kanyan-kanyan, para kaya kayo. Komustala naman, ding kalupa kong Hudyo, di Andronico at Unias, akeya beku king sukulan, pikabaluan la karing apostol, at minunala pang meging Kristyano kanako. Komustaya naman ni Ampliato, ing pakamalan kong kakaluguran, at kapatad king Ginu. Komustaya i Urbano, ing keyabe-yabe ko king kasuywan,
kang Kristo. Antimurin iet estakis, apakamalan kong kakaluguran. Mi pagamo-amo kayo, king metong at metong, king mitmong lugod. Pakumustara kayo naman, ding asablang iglesia ng Kristo. Ako, itersyo asinulat kaniti, ipayabot ko naman kaya kayo, ingka kung komusta, antimong kapatadyo kang Kristo. Kukomusta na kayo namang gayo, ing makibandiking bale, anong no ko makipanuknangan, at pipupulungan na naman ng iglesia. I-Erasto at tesorero ning syudad, at ing kapatad tamong ikwarto, pakumusta na kayo naman. Ing grasya ning ginutang Heso Kristo, manatili kaya kayungan. Amen. Puryantaya in Diyos sa anting upayang munye, king sikanan, a kailangan yu ba kayong makapibyebye, king kaya kayong kasalpantayanan. Agpangking maya pabalita, ay panaral ko, ing ebanghelyo tungkol kang Heso Kristo, at agpangking pangapakilala, ning katutuan amilihim, king malambat a panahon na milabas. Ngeni, ing katutuan na ita, mibubulalag na, king masala, king kapamilatan ding kasulatan, at ding propeta, at ding kautusan ng Diyos, alang angga. Mipabalo ka ring sablang bansa, banding sabla, maniwalala, at mamintu. King kabud mong Diyos, ako kabud mong mikabalo king sabla, miyabyaya ing ligaya, king kapamilatan ng Heso Kristo, ang gana king kapilan paman. Amen. Ingamano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. ing dalit, ing ipakibat tamo po, puryan ke ing lagyu mo kapilanman, o Ginoo. Purian ke ing lagyu mo kapilanman, o Ginoo. King balang aldo, pasalamatan da ka, at puryan, king kapilan paman. Ing Ginoo mayupayaya, at mangayin tulid yang labis-labis na kapuryan. Ing keyang kamalan, emo agyong pakirasan. Purian ke ing lagyu mo kapilanman, o Ginoo. Ing kekang dapat puryanda, manibat king meto nga dayi, ang gana king keyang katuki. Ibulalagda, ing mayupaya mong dapat, pamalita ring tao, ing ligaya mo't kamalan, at ding makapagmulala mong daraptan, ilang kakong pibulayan. Purian ke ing lagyu mo kapilanman, o Ginoo. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka, o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara, ing ligaya ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Purian ke ing lagyu mo kapilanman, o Ginoo. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin. pamamasang ibat king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo.
Nga ng Jesus karingkeyang alagad, gamitan niyo king pamakikaluguran, ing pibantyan keti king yato. Magisan man iti, matanggap na koman king tuknangan na yalananga, ing tapat king malating bage, ami pagkatiwala kaya, tapat ya naman king maragulabage, ami pagkatiwala kaya. Inge mo pagkatiwalan king malating bage, emya naman pagkatiwalan king maragulabage. Nung era ko pagkatiwalan king pibadyan iting yato, ninoy magtiwala kaya kayo king tune pibadyan. At nung era kayo pagkatiwalan king pibadyan ding aliwa, ninoy munye kaya kayo king tune mga intulid kaya kayo. Alagi po sa makasuyong aduang Panginuan, uling pikasama ning metong at lugurane ing kadwa. Maging tapat ya king metong at umisane ing metong. E kayo makasuyong agnan, king Diyos at king pibandyan. Dimdam day tiring pariseyo at pikay-likay lire i Jesus, uling malugudla king salapi. Inya sinabi na karena, ikay ring mapanggap banal king sa harapanan ng tao, dapat akikilala ng Diyos, ingat siyo, karing puso yun. Uling isipan dang maulaga ring tao, yan naman ing alang ulaga, king panimanman ng Diyos. Pakamalan kong kapatid, maayap ng balita ng kikatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Payapayabak po kaya kayo nga. Kamusta ko po? Dimdam tayo po itang unang pamamasa tungkol yangan king pamangomusta. Po, nyapin, kay bat na ning paruminggong pamanatili na ning indong birhen kay katamo, kumusta tamo? Po, o ining kay katamong malukang parokya, Biryana Ruguning Wana Virhen, ing dalawa na katamo. At itamo naman, pigkapilitan tamo ini pablasang at intamong pamagdebusyon king Birhen ning Lourdes, pablasang ing parokya tamo mitatagya king mismong kafiestana. February 11, 1943. Kaluguran kong kapatid, ngayon naman umetaneng iatad king tutuking parokya karin po king minalin king San Pedro Kalungsod. Yapining peka anak diling parokya king mabilog ay arkidiocese. Tauliyang diling may establish so far ini pong parokyang puntalan tamo. Kening kaya katamo pong ebanghelyong dimdam ngeni, pasibayo yung gino, di na nakatamong meto nga babala tungkol keng salapi. E na naman sinabing marokya iti, ale? Pero yung sinabi na gamitan may iti, uling iti, alayang kwenta ka rin king kayariana ning banwa. Etapo plastic. Etabi sa pera. Ulit mo na. Baka nanungang kumabien nung alayo iti, po. Pero hanapin ng ginugamitan me, king pamakikaluguran, gamitan me para king ikasulong na ning kikatamong kayarian, ning kayang kipami yabe-yabe anting metong kapulungan. Kaluguran kong kapatid, keni deng pariseyo, pikay-likay lire. Potange me buring daramdaman mo pikay-likay mo niya mo. Potange mo buri at mituturan ka, balah mo alang kwenta para keka. Pero nga napin ning gino, eka pwedeng magsilbing agnan king kalpibantyan at king apong gino. You cannot serve both God and mammon at the same time. Metong yung masanting nga pagyanaka kay katamo. Neng kay kasi agatamo sabihan, money is the root of all evil. Nepo, tutupin naman ita. Pero, dengkay kailangan tamo muna bitasan na malyari ang gamitan para king ikasulong na ning pamiyabe.
I remember when I was here, Kenny Puking Tokwing, pagawa mi yung isamban kanita, atin pong mainip kami. Wala pa naman pong dakal kanitang social media pong nano. Karasaras ko ka rin. Ginawa kaya pong table tennis. Kaya riyari nargunin table tennis. Igparing mataba. Pipialo yan. Sige, table tennis. Pialo. Pinandit ating magpark ka sa ken. Nga na, pables ke po yung sa ken ko. Naman nga ako kapilang kamamyahan. Kanta na yung mandatang nga ako na po. Anak kabusitan. Alang gamit kasi po makatukmang ko kanta ka rembale. So yung Pisamban, siguro a few blocks away from the home kitang bali at tutuknangan ko. Bikit tapo Pisamban nga ako, timpabundita ka kabuisitan. Siyempre kailangan kami plus, birong makapawas-pawasan ka, mintapo Pisamban, kay ba't ikit ko ka rin. Bayo po yung sakin nga na deni papong malasanto. Ditak na mo. Ako. Hindi, malasanto ka no. Blessing, malasanto. Kay ba't, utake kita sakin, pinles ko rin sakin. Anyang mayari, deta pong malasanto nga na, balikan mi no naman kayong altar. Hindi pa ko yung jablo sa iyo. Hindi nga ako. Mani nahitang ka na akong table tennis, ne po. Kay ba't nga nang sinabi, very rough ya pa yung Pisamban na layak kong kayaryan, layak pasbulay, ngawang lagay gana basta bubungan, ang pong flooring ne po, ala pa mga altar. Nga nang sinabi, na ano pong kailangan nyo Kenny nga na. O na itsura na po kasi, simple yan tao. Kaya nga ako sinabi, kutang na pa na kailangan, karakal nga ako. O tayo maglalawin ne po. Nyapin po, aminang ko po, maragul pami kasala Kenny. Sinabi ko, Pipeka Maldini, altar po nga ako. Magkano yan po yung altar nga nakako? During that time, 1998, matimbang la pa rin pera. 650,000 niya po nga ako. Makanyan po nga. Ulenda na ka nga ako. Malyari po nga 3 gigs nga. Opo nga ako. Mumuna binyena na po yung 250,000 on the spot. Checky. Kay ba't gawa na noring at wapan checky that in 2 months at tune po yung 650,000. Makasarili ko, makarine ka mataba. Makarine ka. Kay ba't nangyayin ka ng pema niya pa mula merugo nga ako. O yan, mag-donate niya pala. And kay we become so judgmental na ako po I'm not exempted. Maragul kayo pong pagsisyan. Pero she became a very good friend ne po. During that time, Willie Layog niya pa itang the pinakasikat gagawang altar. Pero binyenengan. Very, very simple woman. Pero bigkalupnengan ne po. Kabiat nga ng sinabi, among pera lang yan Ana. Pero yung magiging katumbas ng halaga na ibinigay at dinonate namin, magiging isang malaking parte ng simbahang ito at ng inyong parokya. Wapi naman, hanggang ngayon yan supay tangal taray ka. Hanggang ngayon ka rin na pamamarap ng tao. Ginamit na yung nanumang ating kaya, bangkanita, ng tao, di palapit na keng apong Ginoo. Bangkanita, ding tao manalangin na kapamilatanan itang kayatinan. Pera lang yan. Sana rugubalang makwalta makanyan Pera yayan nga mo po. Nabala mo, ing para kaya, stong binyene nga na, higit pa riyan, babalik sa akin. Which is true. Kay ba't na po ni Tamiyaya liwang negosyo ang nig-flourish kaya. Kaluguran kong kapatad, o ining panagkat na ning Ginoo kay katamo. Yan siguro yung tao ngayon may pagkatiwalan niya. Karening pera nga rin makwal tayo, uling palunong gamitan. Igpamangamit na purina ning apong Ginoo. Yapin itang pakinabang nande, ding sabla, king ikasulong na pa, ning pabiyabe-yabe, at ikasulong na pa, ning pamaglapit, king apong Ginoo. Yan mo naman,
ingke katamong pamaglalawe king itong birhen. King sana, marugo makwalta pero yung tatayid ke katamo, papunta king kayang anak. Naking kapamilatanan ning ke katamong pamipuri at pamiparangal kaya, pabiyataming maragula kapuryan at kapasalamatan king apong Ginoo. Anyapin kaniting misa kabang pupupusan tayo ing pamagdebosyon king Birhen ning Lourdes at yatatane king tutuking parokya manatili sana kay katamo. Itang kapagnasan na ning Birhen ay lapit na katangan king kayang pakamalan ay anak. Amen. Manalangin ta kang Jesus, manituro na katang manyawat karing bagay, tunay tang kailangan at maulaga king panimanmaning Diyos. Ngatangan pong manalangin, Ginoo patnubayan me, ingke kang balayan. Ginoo, patnubayan me, ingke kang balayan. Para ka rin pamuntok ning Santa Iglesia, kalupa ng San Pablo, gawan da sanang katungkulan, ing kapasalamatan, karing-karelang katambayan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, patnubayan me, ingke kang balayan. Para ka rin pamuntok ning kayakatang bansa, era sana giginuan, ing pibandyan, nune iyukuldo ing karelang gelingan, king kapayapan at kaunlaran, ting karelang sasakupan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, patnubayan me, ingke kang balayan. Para ka rin atsuking bingit ning kamatayan, mayakit sana ing ginamit dang masalese, imi pagkatiwala karelo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, patnubayan me, ingke kang balayan. Para king kayakatang komunidad, at alastas na sana ning balang metong kayakatamo, king ing pibandyan ning yato, pigkatiwala ning Diyos kayakatamo, baan maging kasangkapan king pamikagum ta kaya. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, patnubayan me, ingke kang balayan. Ngayon duwan tampo yung sarili tang kapagnasan. Ipa, tiburan may nganak mo ban maging kalupa mi, subali mo king pamikasala. Mustan mo nga tukyan ning kayang mabiye alimbawa at dibinong turu, akalamnan ning ebanghelyo. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kapatid, bandeting kakatamong daon, matanggap larapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tagapanas sana ning Ginoy, tindaon karinggamat mo. King kapurian po yung kaligaya ning lagyuno. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. Hoy pamimiglalang beit nening Birhen Maria, ikabubugtungan mong anak, tegulaling ning kayang katapatan, king metong ama kapagmulalang paralan. Kabang daraon milake karetingayin ning sakripisyo, mikabus ke sana karing sablaming kasalanan. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo. At kaya ka, antimurin. Itas yun na rin puso yun. Makatas na la, King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampong matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Kabang parangalan miyeng wana Virhen Maria, ing Virhen ning Lourdes. Mapalad yang dili karing sablang babaeng malabirhen na kekang piniling maging indu ning bugtong mga anak. King kayupayan ning banal Espiritu. Ing Birhen Maria meging tunay ning indu ning kekang anak kabeit nan timong sala ning metoyato. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa daralit ning kekang ligaya. Layon makyabe king alang tuknang dang pamamiya kapurian keka ngamingan pupuri.
ikapining banal o ipa ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtugmeng espiritu mo antimoy titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalanan at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Hesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya't payo na kusang lugdinaw ning biyena, king pamaylasat kamatayana, piraso, king waning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso na yung tinape, dinuwang na iti karing disipulo na't nga na, kuanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, ami daon, para kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo, pe pasalamata nakat pinuri, dinwang neti karing disipulo na at ngana, kuanan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iti ay kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampon nalananggang tipan, amipupu para ke kayo para karing sablang tao. Ban kanita may patawaran la ding kasalanan. Daptan niyo iti king pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayan. Iniang ening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ang poning pangasubli ng mebye, darawon mi akeka iting tinape ning bie, ating kalis ning kaligtasan. Layon ning pasalamatan keka, ipepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa ing banal kapulungan na makalaganap king meto yato, panmiganap ya saking lugod. Kambe ng Leo ing papami, Florentino ing orsobispumi, Pasiano ing obispo ay merito ding sablang pari at diakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawak king kapanayan ning pangasubling mebye. Pasibayo po king mitmong katahimikan kay katamo lang ipanalangin ding maldang kaladwa, lakwas na retang malapit ka ring puso tamo, at ding maldang kaladwang daraw na ning parokya kareting alaala.
Oy paming malugod king pakalulo mo, idala mo lat ding sablang mayango na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ngan, karapat dapat magkamit king biela nangga. Ban kambe ning Nuan a Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose ing mal ng esposo, kambe ring Nuan a Apostol at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka king kekaba ding panahon, apurian ampon apaligayan takasana, king kapamilata ng Yesu Kristo, anak mo. King kapamilatana kambe nampon keya kagumning banal na Espiritu sablang parangal, ampon ligaya keka o Diyos simpang lubos mayupaya, manggaman king alanangga. Anting meto nga familia maus taking malugod tangi pa, king panalangin tiro na ning Ginoo. Ikabos mo kami, king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasopa ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipa ning kasalanan, at bikabyos kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang ponpagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo.
O Diyos, sa ipaming ginuming Kristo, sinabi na karing apostol na, at kaya sasabihan na kaya kaming kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nunaing pansinan mo yung kasalpantayanan, ning banal na kapulungan mo. Layon ning pamayapan ang puanpisan me, tunga nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyempuan magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan, ing ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakit tapoy mi kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y milalako, king kasalanan ning yato, nuwan na rin mayawos, king dulang ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat tikas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatas at isadsad, ang gaking diela nangga. Amen.
Manalangin tamo. Hoy paming malugod, nganing tinggap miyay sakramentong iba't banwa, adwan ming kekang pakalulo, parati kesanang magsaya king pamagmasusi king ligaya ning Birhen Maria, hatok yan milasan na rin kayang bakas at masolong miyagom king misteryo ning kekang kaligtasan. Itingan po adwan mi king kapamilata ng Kristo Ginoo. Amen. Duko tapo para king pamanalangin king kapaldanan. Panwanan mo lao ginure ning kekang anak, king lalam na ning makaindu, ning kekaming pakamana na Birhen ning Lourdes sa di lalo kekamian king parokya, ban antabayanan at pakamalan, dening keyang anak, lalapit mila kekaring miyayaniwaming kapanamdaman at miyayaniwang sakit, king sana pagkalugmoy kekang kapaldanan kapamilatana ning Nuana Birhen Maria ing magpakayap ng danom ning Lourdes at pakayapan mo no sanang lubusan deng niyayaniwaming sakit. Ipagkalugmo sana o Ginoo ing pamanantabe mo karing kekang pakamala na yanak king pangainduna ing kekang mismong indu ing Birhen Maria ning Lourdes antabayana no sana kaulanan na ban kanita na anumaning kapanamdaman bidinan kapaldanan na anumang sakit kumayap nong lubusan itingan puadwan mi king kapamilata ng Kristo Ginoo. Amen.
Samantalanan ko na po yung pamipasalamat kaya kayungan king mabilog a parokya, king pamakisan metong tamo, king pamandalo na ning Wana Virgen Maria, at deta pong oras sa pigkalugtamo, deta pong limus pigkalugtamo, pata po ti pabisan tagal, karening limus, adalanda po rening king National Shrine, nepo. So dakal pong dakala salamat kaya kayo. Narito na rin ang mga organizers natin from the National Shrine ng Lourdes. Palakpakan tala po. Maraming salamat po. So, sabay-sabay po tayo after ng misa, patungo po doon sa San Pedro Calungsod. Isasabihin mo kayo? So, magandang umaga po sa ating lahat. Mula po sa Pambansang Dambana ng Mahal na Birhen ng Lourdes, sa pangunguna po ng aming Rektor at Kura Paroko na si Reverendo Padre Oldarico Dean Camus, OFM Capuchin, 10 ng Sangguniang Pastoral at ang Lay Shrine Ministry at ang lahat po ng mga organisasyon at ministries ng Pambansang Dambana. Kami po ay lubos at taus-pusong nagpapasalamat kay Father May at sa buong pong parokya ng San Ignacio de Loyola dito po sa Porac, Pampanga. Sa inyo pong napakainit at marugdog na pagmamahal na sa pagtanggap sa imahe, Pambansang Dambanang, pambansang naglalakbay na imahe ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Maraming salamat po. Father May, tanggapin niyo po ang munting handog o munting rekwerdo mula sa Pambansang Dambana ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Ito po ay ang kuhang litrato ng orihinal na koronadang imahe ng Mahal na Birhen ng Lourdes na nakatambana sa kanyang Pambansang Dambana at ang aming Certificate of Appreciation. Father May and sa buo pong komunidad ng San Ignacio de Loyola Parish, dakal pong salamat at sana Ginoo at Maria ing kaming ima bendisyonan da kayo po. Maraming salamat po. So muli po ang ating pasasalamat sa mga taga-National Shrine ng Our Lady of Lourdes. Muli po palakpakan natin. Maraming salamat po sa inyo. At sa darating pong Lunes, ang inyong paring mataba ay mawawala muna ng 2 linggo. And I will be going to the grotto of the original Lourdes. Kaya ako yung tubig na meron ako ngayon sa kwarto, uubusin ko na from the tubig mula sa Lourdes doon po sa Europa. Ano po, na ipagbabasbas ko sa inyo during the final blessing. So after this po, magkakaroon lang tayo ng konting break. Magsopas mas tapa. Kay Bat na punita, tapos noon, ididiretso na ho tayo sa pinakabagong parokya ng Archdiocese ng San Pedro Calungsod, doon po sa Minalin, Pampanga. Magsitayo na ho tayo. Inginu manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutukang bering kaya kong familia, kilagyuning ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Deta po nga tsukeng site, lumuntan ako po ken libuta, deta ko po ayabot ken. Bayo pong tanggapan, ing danum ay bat mismo, King Lourdes karin King France.
manayatapong instructions from Kuya General, tintapang number per vehicle. Alina. So, kaibat na po ning manayatapong instruction, po ang kaibat tamo po may kapagalmusal, diretso ta na po ka rin king minalin. Ing misa mi daune, kumetana king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pa, abak po kay kayungan. Viva Virgen ng Lourdes! Viva Virgen ng Lourdes!